Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Girunar bamlaban ito dorkmat hagamet kat pratarik ujeleo arajar kat kendai por shiteng senya gilalek ban rongto ya kawai ke tata sumo gol na flau jong ka post office hanong po kabadai ru jong nong trei ke te ke post office bau la set ya ka hajaka set kali kinong tu kilapan pait ru ya laitali kitala ki balakhang ha khrdop ke te ke jaka set kali jong ram khelawan sa kabadon yo registration number ML not pra F prasan REW Habaya keren baru ba lin nongbri postmaster ke post office nongpo ula ong bakani kamdai syuk kesen ke banengkong bagi runar kila wan ban swat ya katai ke kali haka bagi runar kila tmuru ban seitu ya katai ke kali mensyua bar haka por bagi mut ban sei utrai ke kali ula yosngo bar ki runar kila petkrat klem lap dien syuk na kaliang utrai katai ke kali ula pentip ru syaki bor ki pulit bat ujor da ka jahar ban lap dien ya katai ke kali bar haka sngi ke babut haka por siteng sngi layoi da ki katto kan ingut ki pait ba bakatai ke kali kala yang harut surak barung na khalai mer ban mi sya killing kajingja tadi belumlah ka sebiji sebiji tamil nomor ba hari macet na ka CCTV lo ka toll plaza tadi kapor belumlah si baju steng ni tu kumlo ki puri digni ka kiat hari yang betul nomor ka talang ya akan ka baskan jadi lai tadi kita lagi lakang ya itu bukan di lapan jadi di setelah ni tadi ke kali jong ka office ni jadi jong kadang kali simat tu staff jadi dia semua ada 05 ni 85 semua Ti na kani ka office post office ki timdon CCTV kamera ye kampung dapat kampung ke provision mutafi Lepas yang dalam ini punya apa kok jadi okey itu jadi berapa bilang dari kasus kebenaran itu. Jadi saya kan light TV kata lah. Berapa light TV di tempat ya kalau betul di tempat ini kita sendiri demikian betul. Jadi kalau nak kalian juga kalau share di message WhatsApp itu pernah sudah saya pilih ini. Jadi mungkin kan di bawah yang kok ada yang baru saya baru bertape tentang kali sudah kok kelau pembuatan. Itu tu itu bapa tulis tangan buat deh. Nak dia ke office tergenton kata si subah. Jadi dia bagi dia ke jangan di sini ini kalau flight